Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Previous mga mshoni vele wa endla a video lo so swi nga ri kutisi ku ndleka hina like Mr. Post fika njhani ka number 1 ni mara clarification yi nghenini hi ti-comments lani swi ni ku hayi impela swi make sense man. Yeah, so as it turns out, the website leyi hosi ngo Mr. Post a ku yi tirhiseni laha hi nga ku it's basically more like cheating. Loko hi fiki hi va fair ka Master T ndla swi swa fair ntsena hence mina ni to confuse ku ndleka it's more like cheating because lexi nga ku ndlekeni la guys it's because the system which we have been using for so many years, for so many years, that system, 5 years ago, the system there, always that system include various artists, even international artists. My khoma mhaka leyiwa hi leswi ndlesaka swona always na loko va mi rhanga phanda va pfa va copiwa va last tiawara a va kha va susiwa hi ti-international artists ma yi twisana na mhaka leyi hi leswi ndlesaka swona kwala so always i khale swi kha swi ndlisa swi kha swi khompetisiwa sweswo for so many years ma vona mhaka leyiwa and stuff like that. So loko hi cheka hi system ya yena swi ni ku Mr. Post i le ka number 2 ne but that system Mr. Post a nga yi tirhisa lani let's go back to that system. That system leyi Mr. Post a nga fika a yi tirhisa la i le ka number 1 a hi refreshing again i le ka number 1 ne i le ka number 1 i le ka number 1 so ku ndleka hi Master T a comment yi nghene Master T fika yi hlamusela ku the reason you Mr. Post n'wi vona ri ka number 1 ka this chart la I doge ni yi legit it's because yi tirha na South Africa ntsena in a way yo a yi fani ngopfu na the other one yi tirhisaka ya Kweb in a way yo Kweb la loko yi update la yi update swilo South Africa na hi ku ya hi ti-international artists phela a need guys what you need to understand i ku loko tinsimu ti humini ta streamiwa all over a swona so na Taylor Swift i le ku streamiweni na South Africa ne sweswo hi swi vona ku a hi n'wi vona a ri ka number 1 i ku na le South Africa i le ku streamiweni ka n'wamatiko mi nga kuma a ri ka a different position ku ya hi ndhawu yaliya a nga ka yona ya ku ta va ku na ti-changes to karhi maybe ho zama ku swi cheka hi vona ku swi njhani la ni tirhise Egypt la let's just try to see xi na murhi xi lexi na hala hi xo xi nga ka number 1 as we can see i ku laniwa loko va ku Egypt a va like va chela na ti-album ta ti-international ti va ku kha ti streamiwa kwalaha Egypt ma vona mhaka leyi so ni twile ku hosi ngo Mr. Post it's basically more like it's cheating the system loko Africa a tirhisa hi tele South Africa ntsena ku ri ken as always loko ti khompetisiwa layi ku va kha ku khompetiwa na international swi va kha swi ndlisa sweswo always tshamisa sweswo ti khompetisa xisweswo hi yona competition va kha yi ndlisa swona ka ti-iTunes so ni vona ku nga ri a fair comparison or fair competition loko se mi kuma ku se hi mhaka ku laha se ku na Taylor Swift ka number 1 ka ti-system letin'wana hinkwato siku la ku ya ku ya tirhisiwa liya se ku cheatiwa swi nga ha compete swona hikuva twanana Taylor Swift i le ku streamiweni a South Africa international but le South Africa wa streamiwa you see se mi kuma ku laha South Africa la i kota ku va i khome number 1 ku hi ti-streams ta yena so why hi fikisi hi fika hi se hi n'wi susa manjeni hi ku ya la South Africa ntsena ku ri as always swi kha swi ndlisa swona sweswo na ya enda kha ri ku streamiweni sweswo kwala South Africa ni sure ku ni ku twaleni kahle ka point yaleyo so leswi endlisaka xiswona kwana so leyi tin'wana system ti tirhisaka ti va ti right ti tshama ti ri correct because loko hi cheka la ti va kha ti include na ti-international you see so a hi voni swin'wana laha okay Mr. Post le ka number 2 ku hi la number 3 na vona ka ti-international and then number 4 it's Nicki Minaj so it means ka system liya Nicki Minaj nge n'wi voni ka number 4 ne and then i mawa le South Africa la okay the most wanted i South Africa swo ku ta yi kuma yi ri karhi yi landzela the most wanted somewhere kun'wana kwala ku nga ri kule ngopfu leswi where is it no hayi include ka swi va swi ndlisa ku yini swilo leswi okay a hi vona swin'wana ku hela i mani ku landzela spirit of praise ku hi leswiwa hi vona ku swilo leswi va kha swi ndlisa ku yini vanhu lava va ka swo ku liya a va yi teki as South Africa ni ti ku why loko ni vona ku tsele ku thukutela la JZZ World wala South Africa wo le ku waloka who's JZZ World where is he from no kuzama ku twisa nyana ku nga ku ndleka yena
mara va ri swilo South Africa a ri swin'wana swo fambisana sweswo a ni twisi ku wayila munhu lowa mara a ri wa le South Africa but laha a nga cheriwangi laha it's a bit complicated or laha a yo ka yi nga okay hi to swi teka a yi nge za yi update ke a hi swi tekiseni sweswi in overall in terms of updates but then overall leswi va kha swi endlisa swona because loko hi fike hi cheka laha ka that thing a xi include va le handle xi include vanhu va le South Africa na uma fiki zoro as you can see kwalani iphile yi le ka number 6 kwalano which means ku ya hi hala yi nga va yi ri hansi nyana laha hikuva hala ku include na ti-international as you can see mashoku laha yi le ka number 14 so i system leyi hi tirhisa so ku nga chitiwi ti-system nga ze ku lava ku chitiwa ti-system i khale hi tirhisa ti-system Ben Mayengani na yena a lwa na ti-international i tshame nkarhi wo leha laha mi swi voneni n'wi phela loko ku ri himpela se hi fike hi n'wi tirhisa na ti-international stroke i tshame nkarhi wo leha laha wa yona mhaka leyiwa as you can see phela loko Ben Mayengani laha hi ku a susiwa laha a ka number 3 tanihi swimi swo a henhla ku ri na Nicki Minaj ku na Cardi B like a surround hi vanhu lavaya you see so ni kombela please guys a hi tirhiseni the correct system Mr Post le ka number 2 if you hate it swa wena sweswo hi nge tisi hi ta cinciwa ti-system ni if you hate it swa wena Ben Mayengani by far is still winning Mr Post in order for him to win la ka iTunes it means fika sa Tyler Swift lexi nga tiya ku tiya na loko hi cheka hi matiko so it's less likely na loko u n'wi susa yes fika tlha tshama tiawara tetiya so hi nga chancelani mhaka hi yale Mr Post i le ka number 2 Ben Mayengani i le ka number 3 so Ben Mayengani still wa ha ri ka number 3 you see ku still swiwa swa ha ri swin'wana still wa ha ri ka number 3 still ku ri ka ni khome number 1 for those hours so you see and i khome loko ri lowo tlhela ku tirhisa system leyi mashoku swi tlhe swi leha ku i khome nkarhi wo leha ngopfu swi ve longa period la ma yona mhaka leyiwa phela se hi vula hi over 2 days phela se ni kwani Mr Post ve nghene hi vo ma-12 la swin'wana swo huma over 2 days a futhi a ni ku yi hlayeni kahle ku nge vi ku ri 2 days ku ta ku ri even more because a ni le henhla mi kuma ku na ti-internationals loko a nghena Ben Mayengani la a ha gonya so even more hi nga even more so ni kombela ku hi nga confuse swilo Mr Post i le ka number 2 hi leswo until a za a gonya a hindza Tyler Swift hi leswo yeah emndeni makuma of course like la hi Jeepy the caterpillar man of war a ri karhi a hleka Kokwani Africa sweswi yi nga bifiwa hey previous mi nga swi voni vhele vheke leyi video ya Kokwani Africa hi le ku trended swinene la yi nga ku rileni man yi rilisiwa hi beef ya was go Mr Post hey ni vone Jeepy the caterpillar for the first time ever ndi nghenela Kokwani Africa ndi tsake ngopfu man so hi twini ku yi ri yini man of fola ku twa risimu leriya by the way yi le Botswana man of war yi le ku tiphinini kwala hi twini mi ri yini man of war yi tsale ku Mr Post japenga hi ngoma hi leswo let's go Kokwani Africa bodi embombe emidlali ntukulu that imidlali phosa diri kokwani va la gekwini xitswanya lexo vukula vaxaka bodi Kokwani Africa ta vudlaya ntukulu hayi bongo ya ti ta vudlaya ntukulu xava Jeepy hayi na bongo dri tsake ngopfu man of war dri tsake ngopfu and dri twa ku nyanga yale mi driver ra ti-Land Cruiser ku hala mi le ku cruzeni hi leswo loko ri amukeza mi suka banda koma lilele tswala ngakusiloyimba leto Aí. Acho que
Ela xitoko xa u hleketa ku loko ko ta munhu a khala ku ta xava swakudya swi nga ha xi hakela se xi ta va xi ri yini Oh, okay. mi mi heleketa mi hakela Hayi kho, sorry. swi teni kahle swo Hey.